teman-teman, ketemu lagi di channel Zaki. Kali ini ibu mau jalan-jalan nih teman-teman. Nah, berjalan kemari. Ada mobil balap. Wow, baru jalan sebentar dapat mobil balap nih teman-teman. Alhamdulillah, kita ambil mobil balap warna biru. Berjalan, kembali berjalan. Wow, ada bunga-bunga. Mobil konstruksi. Wah, kamu ada di atas bunga ya? Oh, kumpulin lagi. Berjalan kembali. Kok ada dump truck nih teman-teman? Wow, ada dump truck teman-teman. Ya udah deh, kumpul sama teman-teman. Ayo berjalan kembali. Wow. Bulldozer ngomong. Kumpulin lagi. Berjalan kembali di antara rumput-rumput. Biru-biru. Nyelip di bunga-bunga. Siapa ini? Oh, eskavator. Wah. Masukin kembali. Berjalan kembali. Wow, apa ini? Wow, mobil konstruksi lagi nih teman-teman. Yuk kita ambil yuk. Terus berjalan lagi. Wow, ada eskavator teman-teman. Wah. Ayo masuk lagi. Berjalan kembali. Ada yang di bunga-bunga nih teman-teman. Wah, molen nih teman-teman. Wah. Mainan nih kita teman-teman. Wah, semuanya mobilan konstruksi. Ada satu nih mobil balap. Oke, sampai di sini dulu ya channel kita kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.